이 성경을 매일매일 읽는 건 아주 중요한 겁니다. Энэ Библийг өдөр бүр унших нь маш чухал. 여러분 읽는 것 자체로도 복을 받는다고 성경에 기록이 되어 있습니다. Библиэлд уншихаараа хүн өрөөгдөнө гэсэн үг байдаг. 요한계시록 1장을 찾아봅시다. Илчлэлт номын 1-дээрээс харъя. 1장 3절입니다. 3절 같이 읽어봅시다. Хамтдаа уншия. Энэхүү иш үзүүлгийн үгсийг уншигч болон сонсоод үүнд бичигдсэн зүйлийг сахигчд нь ерөөлтэй. Учир нь цаг нь ойрхон байна. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 иш үзүүлэгчийн үгсийг уншигч, 여러분 말씀을 잘 듣는 것도 복입니다. үгийг сайн сонсох нь ерөөлтэй. 말씀을 열심히 잘 읽는 것도 큰 유익이 있다는 거예요. Гэхдээ үгийг бас сайн унших нь бас маш том ашигтай юм. 말씀을 지키는 건 훨씬 더 큰 유익이 있죠. Тэгвэл энэ үгээ сахих нь гэсэн түүнээс илүү хамаагүй том ерөөлтэй юм аа. 사도 바울이 그 제자 디모데에게 Илч Паул өөрийнхөө шав Тимотед 이 말씀 읽는 것을 노력하라고 성경에 기록해 놨습니다. энэ үгийг уншихын тулд хичээ чармаа гэж Библиэлд бичиж өгсөн. 디모데전서 4장 13절에 보면 1-р Тимот 4-ийн 13 дээрээс харах юм бол 내가 이럴 때까지 이 성경을 읽는 것에 창념하라라고 기록해 놨습니다. намайг 어чтөр судрын уншлага ятгалд сургаалд санаа тавьж ажиллаарай гэж хэлсэн. 여러분 성경 읽는 거 훈련이에요, 훈련. Энэ Библийг унших нь дасгалжуулалт. 여러분 매일같이 꾸준히 읽는 게 중요해요. өдөр бүр байнга унших нь чухал. 근데 어떤 분은요 Зарим хүмүүс ингэдэг. 일주일 내내 안 읽고 7 хоногийн турш уншихгүй байж 하루 잡아가지고 нэг өдөр суугаад 50장 읽고 50 бүлэг дээр уншаа. 뭐 그런 분도 가끔 있죠. Тийм хүмүүс хаяа байдаг шүү дээ. 네, 그러면 좋겠어요? Тэгвэл сайхан болов. 일주일 굶고 7 хоног үлсэж байгаа 하루에 일주일치 먹어. нэг өдөр л 7 хоногийнхаа бүх идэх юм идчихлээ. 그거 소화가 되겠습니까? Тэгвэл тэр хүн тэр хоолоо боловсруулж чадах уу? 네. 네, 그거는 건강에 별로 좋지 않아요. Энэ бол эрүүл мэндэд маш муу юм. 그죠? Тийм үстэй. 여러분 그 만나를요 하늘에서 하늘 양식이라고 말씀했습니다. За маннаг тэнгэрийн хүнс гэж хэлсэн байна. 40년 광야 생활할 때요 40 жил цөлд амьдрахдаа 매일 거두도록 했어요. өдөр бүр өглөө тэр маннаг хүмүүс хурааж авдаг. 그죠? Тийм үстэй. 근데 해가 뜨면은 만나가 사라져 버려요. Гэхдээ нар гарах юм бол тэр манна халуун болдог. 부지런한 사람만 먹을 수 있습니다. Ажилсаг хүн л тэр маннаг идэж чадах боломж. 그 자체가 훈련이에요. Энэ зүйл маань өөрөө тасгалжуулалт. 하나님 매일 말씀을 읽기를 원하시고 Бурхан биднийг өдөр бүр үгийг уншихыг хүсдэг. 꾸준히 그렇게 하는 걸 훈련하라고 말씀하시는 겁니다. Тэрийг өдөр бүр байнга тэр зүйлийг хийхин тулд өөрийгөө дасгалжуул гэж хэлж байгаа. 그러니까 매일 같이 өдөр бүр 내 하루의 시간에 30분을 말씀 읽는 시간을 집어넣어야 돼요. нэг өдрийнхөө амьдралын цаг дотроос Библи унших 30 минутаа заавал гаргаж байгаа. 읽기 싫어도 Уншихыг хүсэхгүй байсан ч 읽어야 돼요. 바빠도 завгүй байсан ч 읽어야 돼요. унших хэрэгтэй. 어떤 상황이든 읽으려고 해야 돼요. Ямар ч байдалд байсан бэ уншихын тулд өөрсдөө хичээх хэрэгтэй.